إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. يتي الله سبحانه وتعالى tagudoen o wadi en julbe, o yurma en ha o wadi en gondimbe. Juli en elaado makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama aray hiɗen hani rentade, hiɗen hani aynitude, hiɗen hani wattande yila. Allah tagirali neɗɗante o addi mo ko aduna ɗo e dow mere, o tagumo o addi mo ko aduna fiyo rewmo, fino neɗɗanke on wawire maliro yeede kalahara ka tawi ko ton sakkitoto. Allahu subhanahu wa ta'ala o tagi neɗɗanke on o waɗi teral be ko ngal duwa gollude kon. Si hiɗa faala ngal gollirde ɗum, ngal gollay. Sa haɓɓitike a golliniray ngal goɗɗum goo, hara wona ko Allah tagiri ngal kon, ngal golla kono sakkitoyoɗa lestiroyeede kon ko gollirɗa ngal teral ɗon tawina e ko Allah faala. ino jeeya noon e tere e Allah tagani neɗɗanke on ɗen ɗengal ngal o haani haaji torde, o nafitora ngal hisinamo ka aduna, ngal hisinamo ka lahara. o ronka huwirde ngal ko ngal duwa huwude kon, o huwira ngal goɗɗum goo, ngal yanga mo ka aduna, ngal sonja mo ka aduna, ngal tampina mo, ngal ɓittina mo, ngal bonna alhaali makko o maaya, o naatiroya yiite sabu ɗum. ino jeeya e fiiji ko neɗɗo on haani wattande yila e muɗum e ko yowondiri e ɗengal ngal, nde tawata neɗɗo on no haani accude kala ko wiyete ñoore. ñoore ka karamokoɓe ɓen wii ɗon, ñoore nden ko hunde harmunde ka nder islamu e dow pottal dongande ɗen fof. wondema ñoore nden hinde harmu. tawi neɗɗo on o jooɗike waɗi golle makko ɗen ño'ugol goɗɗo, o heɓay nambara
o heɓay fitina o heɓay bone o bonondira e on neɗɗo ɗon o andire ɗum hunde tawati o haɓɓilaali goɗɗo goo heɓata haaju e makko ɓaye on tigi laaɓaama si tawi o wowli oɗa e tawde an min kadi simi immike ɗum mi yehi ko jooɗoday e goɗɗo goo e hoore an kono wiyete noon ñoore ko wowlugol neɗɗanke on kimmo makko on ko welatamo hara oɗo mo woni e wowlude no waɗi hunde nden tigiri hunde bonde nde o waɗi o yaha o jooɗo o yewta woɓɓe goo fii ko yowondi e ko on ɗon waɗi kon ka on ɗon tawaka ko ɗum waɗi si ɓe firi ñoore nden ko zicruka akhaka bima yakrah ko jantagol e siɗɗo ma on hunde ko welatamo hala kadi koko waɗi si a wowli ko o waɗa haray a fenu e hoore makko jonno ngal ɗengal ɗo ngal haana jogeede ngal haana ayneede ngal haana yiweede ko fii on ɗum sinaa ɗum ngal nambay neɗɗal jon karamo ko ɗen hino fottani wondema ñoore nden hino harni ka nder islam kaɓe luutondiri ko wondema eske ñoore nden ko yinde jeya e bakkatuuji jani ɗin kaka ka bakkatuuji sosokinde jeya jaadi imamu al-Qurtubi rahimahullah ɓe maaki ñoore nden inde jeya e bakkatuuji jani ɗin sabu kambaji arti ka nder qur'ana e ka sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ga e haɗugol ñoore nayi noon ɗum koko anda ko yimɓe ɓe wuuridi ko wona e waɗeede fay kun e mawɗo soso ko e jano jannguɗo e majjuɗo ñoore nden no wadde luttimo Allah joomiraaɗo on dandi bone ɗum ɗon kono hino wadde e hoore yimɓe ɓen hino haanuno ɗo e a yewtude e neɗɗo on hunde bonde nde waɗi nden noddaamo wasiyoɗaamo yewtaa ko moƴƴi jarnaamo weltanoɗaamo e tinnaare nde o tinni nden ko nder diina on tuma hollaamo faljere makko nde o falji nden la'alla o rento e mayre hino gasa ka holluɗaamo nde ɗon o hertay ɗon gite ɗen hela ɗon ɓernde nden taƴa ɗon o hula o tanƴino wondema anna on fof andanimo nde bonnere ko woni wadde ɗo ko la'alla sabu ɗum ɗon nde yewtire nde yewtuɗamo ɗon o accira ni waɗugol on bone ɗon tawa an kadi a fewni neɗɗo goto e nder islam wano nelaaɗo makirno noon makani sayyidina ali ibn abi talib la an yahdiya bika allahu rajulan wahidan khairun laka min humr anniam Allah fewnirta sabu maɗa haɗen goto ɓurma moƴƴande nde heɓata jingira geloɗi boɗeji haɓɓa nden moƴƴere ɗon idi a yaade joɗoɗa wowla e goɗɗo pullo fu tawi wo ño'o won wo haray ko reenuɗo purlol ngol e nder yitere goɗɗo yejjiti bantan hikkinka nder yitere mum kañum ellaji an ko wattako boneji ko wonɗa e wadde ko jaggitere ko wonɗa e wadde kon yeddugol Allah ko wonɗa e wadde kon a yi'ata ɗum ɗon ko reenuɗa ko neɗɗanke on kañum woni e wadde kon an ko ɗum ɗon tun sitiɗa ko ɗon tun aynuɗa a sikkay ko a ƴettaɗo spécial mo Allah halfiniya peesu imanuji yimɓe ɓe tawi noon ɗum ko faljere waɗi noon Allah andintininoma neɗɗanke on himo ƴelliti e hoore makko himo andi hoore makko kala ko wowli kon ɗo kanko tun e wonki makko fin so hucciɗa himo andi kon ɗum woni wadde jan neɗɗo on ino haani wattande yila ɓay kanko kadi ɗo lumbali tawtirate ɗo woodi ko luttanimo
duwadi karamo ko embe wi qur'ana on no tindini harmingol ndeɗo ñoore ino haali ɗum ɗon few Allah jomiraɗon wi wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh taw jooɗo dey cukkidiron ño'indiron goɗɗo yewta e ɗimmojo mum on ko mettatamo yuwon yimɓe ɓe yuwiron ɓe ɗenɗe mon ɗum wano sidna Abdullah ibn Abbasin firiri aya wangal non ko wondema ko yugol yimɓe ɓen yuwira ɓe ɗenɗe mum ɗen ɗum Allah haɗi ɗon wala yaghtab ba'dukum ba'da Allah addi misal ngal ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh ene goɗɗo e mon ino yiɗi si tawi ɓiɗɗo mum o waali ke maayinde ɓe yaata ɓe taƴanamo e ɓanndu on ɗon ɗum ɓe jonnamo o ñaama wakkilotako ɗum o yiɗata ɗum tayle ɗum ɗum no newi ɓuri ɗum ɗa ñaamugol keewu neɗɗo mayɗo on no newi ɓuri ɗum ɗa newi ɓuri ɗum ɗon kono ndaaray tawa haray himo wakkili ƴettugol ɗum ɗon tawa himo ƴetti ɗum ɗon ko sama kala o ƴetti ɗum ɗon ko newi ɗum e sengo makko o wowla wowlude so gaynidi e oɗo o wowlida e oɗo so gayndi e on ɗon o wowlida e oɗo hay neɗɗo on ino haani wattande ilay ɗum ɗon o haɗi Seydina Abdullah ibn Abbas ɓe maaki Allah harminiri neɗɗanke on ño'ugol ɗimmo muɗum gonɗinɗo wano Allah harminiri non ñaamugol teewu jiibe non ino heewi tew tawata yimɓe ɓen e haajaka ɗum ɗo noon si a wattani yila a taway hiɗa haani haɗitaade e majji ɗi fof woni ko neɗɗo gonɗinɗo wonɗa e ñowde woni ko neɗɗo julɗo mo tata iman mum no ɗuyti woni ko neɗɗo julɗo wonɗa e ñowde woni ko neɗɗo keefeero wonɗa e ñowde sabu wondeji goo taway da'wa on wona konngol ngol wonɗa e wolude ngol tun ko huunde ko wonɗa e pratiqueude kon ko huunde ko wonɗa e wadde kon ɗum ɗon tun no waawa noddude yimɓe ɓe tawata ɓe alaa e nder islam tan islam sabu moƴƴugol jikku maangol kono si a anndiraama piiji bonɗi tan a sikkay koye senngo ma an tun woni e iwrude tawa haray hiiɗa sikkaade luttuɓɓen kadi hay naatugol ka nder diina idan tendari الزجاج جماعتي والمعنى كما تكرهون أكل لحم ميتة فكذلك تجنبوا ذكره بالسوء غائبا ترمكوجو ما كتب الزجاج جماعتي وونو أنيرتانون نيامو قلتي وجيبه no أنيرتا دون نون حتى نرد أنيوغول أنير نون كدي يوتوغول إند غوطو e ɓaawo makko tawa koko mettata ɗum no duwa wattande ilay ɗum ko haɗito e muɗum sabu ko ɗon woni malal ngal ko ɗon woni kisal ngal bano noon tere ɗen hiɗe toon ɗe tet ɗe tawata ɗeɗo ɗe lorray ma tere ɗiɗi e kuugal ngal alhamd ko tukkirgol goɗɗo ma ñoɗiramo kuugal allam ko tukkirgol goɗɗo ma ñoɗirgol mo ɗengal ngal wal ghamd ko tukkirgol goɗɗo ma ñoɗirgol mo yiitere nden hari oɗa hari ɗum no raɓɓiɗi dari o no janɗi ɗum no janɗi haa hulɗini dari o en sa yimo ɗo hay wuttuɗo adu yanoye ala hay ko ñaama ala hay ka nawna pali dari kaarijo ɗa sa yimo a wono faaminani hoore mo no mari jawdi ala hay hus wallahi ɗum ɗo no harmi dagaaki rento neɗɗanke on tertoɗamo no woniri noon ina ɗum baraji ma ɗin a perde ɗi imam kata e maaki ka tafsir maɓɓe wa qala qatadatu fi tafsiriha yani firugol ngal ayawal ɗon
يأكل لحوم الناس ويطعن عليهم onyama ite beli yimbe ben o yuwa e mabbe yaha e ndiman kaago mabbe ngun o yewta o jinsita o bonna inde mabbe sen watana liyila ayya ne danke onno yangodo mo juula mo itta zakka mo hajjoya mo wada moƴƴudi sabu ko woni e lorrude jama on kon o perde yawmal qiyamah yo Allah dandu en wali non to yawo itawi mo jogani oda mo tappuno oda mo jamfino oda mo tukkuno oda mo bonnuno inde oda mo yebuno ndiman kaago oda ko be do woni hettude baraji makko din ha baraji makko illanna wano nelaado makiri non si woni tawi baraji lutta ko ben don jetta be jettane zunubaji makko din o wattane dalla dandu en dan si en wattana li yila e muɗum en daaray tawen probléme ji busko ɗon woni e yaltude ɗum no adda haa tawata neɗɗanke on o wawata darde ɗimmo makko on gite ɗiɗi laɓɓe ko waɗi noon si a jooɗike an hiɗa hoola an hiɗa teddina an hiɗa yiɗa a jooɗodi e neɗɗo yiɗɗoma teddinɗoma hooliɗoma a yewtisi goɗɗo goo goɗɗum ko boni oɗo kanko o wawete hoolade ɓayimo hoolima himo yiɗuma o sikkata a wowlay e oɗa hunde hara koko hana o sikkay kanko ko wolɗa e makko wo 100% haray ko non woniri kanko o ƴetta e ɗum ɗon ko non woniri o jogitora oɗa hunde ko yirade o yiyali ɓe gollidali ɓe hoɗidali ɓe voyage dali fi oɗo hino boni e oɗo tun oɗo yay bonni inde makko nden e oɗa kañum kay jogoroma donc ella ɗengal ngal adda fitina ko ɗum waɗi to pullo Fuuta wi wo jungo mango no naade nokku goo ɗengal mangal ƴawne kono si ɗengal mangal naadima nokku goo goɗɗum ngo watama yaltinde ɗon si wona ɗengal joni noon si tawi en daari karamo koɓɓen no ɓe woni e yewtirde fi affaire oɗo ñoore noon en hula e bone muɗum rentoɗen cheikh l'islam ibn taymiya rahimahullah ɓe maaki fala tuti ilmukaddibina al aya بماكي فتضمن أصلين أحدهما أنه نهى عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد منها أن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بماكي Allah subhanahu wa ta'ala wi ka aya makko fala tu'il mukaddibina wa ta'dofto fenoɓe ɓen cheikh l'islam ibn taymiya rahimahullah ɓe makiti Allah jomiraɗo on haɗi nde neɗɗanke on rentoto e ɗoftagol neɗɗo fenowo on haray ɓe haɗi yaniyo neɗɗo on nandintino e on ɗon ko waɗi noon si neɗɗo maɓɓike haala wolugol tun haalati haala kan ka ɗuuɗi aroyay tawa haala ko wona e wolede ko wona googa joni noon tawi ari tun tawi neɗɗanke oɗo anmo jentitotoɗa on an hiɗa hoolimo a jokkimo e ɗum ɗon an kadi a waɗoya e joni sifa ɗum sabu ko yewtuma e oɗa kon si a hoolike an kayɗa yaade egginoya ɗum e goɗɗo goo a ala hay e wiide kaari wi'inmi a wiyay tuwol kaari o ko ni o sifori hara an a yiyal ɗum ha joni noon haray ɗon ari ka cheikh l'islam ibn taymiya rahimahullahu maki ɗon haray alandintinike oɗa a jokkimo e alhaali makko kanko kadi ko woni wadde kon tukkugol yimɓe ɓen bonna inɗe maɓɓe yenka ɓe marno tiddungal pullo Fuuta wi womo bonnima inde haray o bonnima zaman neɗɗo no hani mentade ɗum ɗon wayni wo fala yutaa almukaddib wala alhallaf wala ya'mal bimithli amalihima neɗɗo wonayo jembintino e neɗɗo senowo ma feƴƴintina fenande ma yewta e hoore yimɓe
ko alana gandal muɗum ko ƴellitake muɗum e heewuɗo huɗagol e piiji taafenji wota neɗɗo on jembintino e ɗum ɗon kadi hara huwari sifa golle maɓɓe ɗen dan ɓe ndaari ɗum ɗon en taway ino haɗa haɗore sattunde imamu nawawi ɓe maati wo neɗɗanke on sa yii allah subhanahu wa taala o haɗi neɗo ñoore ɓe joli ka nder qur'an wo ko fii hon ɗum ko fii yo neɗɗanke on o hiwe o ayne immorde jawle maɓɓe ɗen ga e kañum kadi e ƴiiƴe maɓɓe ɗen ga e kañum kadi e ndimankaagu maɓɓe ngun rentingol neɗɗanke on e ɗum ɗon e yimɓe ɓen ɗi mana yimɓe ɓen hiɓe woni hisuɓe e jawle maɓɓe e ka ndimankaagu maɓɓe e alhaali maɓɓe on fof haa neɗɗo tukkowo ɓe on ara haa neɗɗo wowlowo e maɓɓe ko ɓe wonda kon ara haa neɗɗo arowo haa neɗɗo on hewta o feññina gundoji maɓɓe ko ɓe wonno wadde ko waawa waɗi yejjitama ma ɗum ko yimɓe goo andano haa oɗo neɗɗo ara ka oɗo ari wo hande kadi inde maɓɓe ɗe bonay ɓe wirtoto ɓe heɓata teddungal e suɓere jama o ɗo woni bone neɗɗo eggowo haala ma ɗum tukka jama on ma ɗum ño'aɓe e ɓaawo maɓɓe ko waɗi noon oɗo kanko ayyay mo imo saɗɗi imo mari jawdi makko de imo mari ɓengure makko de imo naatude mo yaltude kono anda alhaali makko ɗo hiɗa maranimo teddungal taw ko fii anda ko mbo woni mo kanko haa tumanti ƴellitiɗa e alhaali makko go'o mo tata oɗo wona alhaali labaɗo gila ɗon fuɗɗotoɗamo fesde gasa si a ardinali hakkil a ardinali islam yeeso a haykay mo o fof makko haykidamo hay e moƴƴide ko mari kon nde neɗɗo on mo haani jogitade ɗengal makko ngal fii wota o bonnu jawle yimɓe ɓe wota o bonnu inɗe maɓɓe ɗen wota o ɗi naatu e ƴiiƴe maɓɓe ɗen ɗi dimankaagu maɓɓe ngun ɓe maaki hadis no woodi mo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki mo seydina saïd bin zeydin filli ɓe maaki inna min akbari alkabairi istitalatu almar'i fi irdi rajulin muslimin bigayri haqq ɓe maaki wondema hino jeya e piiji ɓurɗi mawnude ɗin e dunubaji ɗin fooɗugol ɗengal muɗum e ndimankaagu neɗɗo julɗo ko alda e goonga ko ɗum woni fooɗugol ɗengal muɗum dimana lubbingol dimana hebbingol dimana duumagol e yewtugol inde bonde fi neɗɗanke julɗo ko alda e goonga ɗum wona ko haani naa ko haani ko waɗi noon adday wonde ma aray an hiɗa townitaade ay ihtiqaruhu wattaraffu'u alayhi walwaqi'atu fihi ko waɗi an hiɗa hollude jama on an ɗo laaɓi an hiɗa teddi an ala ella an ala no probléme kono oɗa kankoyemo mari ella ka naatuɗa e alhaali goɗɗo wonɗa e ño'ugol mo wo sifo ellaji makko wo jaatina fii makko wo haray an a towni hoore ma woni holla an ko a timmuɗo an ala ella wo ko oɗa mari ella on tuma ɗum ɗon waɗi wo haray an a wayi wati a ɓurnay hoore ma e oɗa ɗon nolle ko jomiraɗo tabaraka wa taala woni anduɗo ko hombo ɓuri ko waɗi noon qur'anare nden no haaɗi ɗum eno gasa on mo yewtata fii muɗum bonna inde makko nde imo ɓurma moƴƴude ka Allah subhanahu wa taala ɗum noon woni hakkude sonnajo e sonnajo woni hakkude duhiɗo e duhiɗo woni hakkude sonnajo e duhiɗo ko waɗɗa ɗum ɗo wo haray a bonni alhaali oɗa on si jama on wattana leela e kadi ka yewtuɗa ɗum hakkude yimɓe tato nayo jowowo heɓoto haysi ko gooto pet hooliɗoma heɓoto haysi ko gooto hooliɗoma heɓoto jon noon ka heɓuɗa on neɗɗo hooliɗoma ɗo wo haray on ɗon hooliɗoma kanko
o wuppi fi oɗa o hayti fi makko o teddintamo hande kadi o dentitotako haala makko hande kadi ɗum ɗon noon ko nambara sabu haray ko an koosi ɗum ɗon ko woni sabu muɗum. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك بصفية أنها قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أن عائشة رضي الله تعالى عنها بسيفي يوتر وجه إن الله عليه الصلاة والسلام بتولد nene Safiya fetti nene Aisha yi nene Safiya wi nelaɗo mi rentinima e Safiya ko tina maɓɓe bi mana te fof ko tonnaɓe nelaɗo o gasa wonde nene Safiya to bintu Huyay nene Aisha maki mi rentinima e Safiya sayna yewtere masalan yewtere luggunde ma ko bone goɓe andiri nene Safiya ɓe wi tummi rentinima e Safiya wo ko ɓay nene Safiya no raɓɓiɗi fakat ko ɗum ɗo tun ina ko boni goɗɗum goo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam maaki Aisha a wowli konngol si ngol ɗo ƴettanoma ngol ukkidirama e baharuji ɗi ngol rattinayno ɗi ngol haaɗinayno ɗi ngol ittayno dakam mi ndiyam e majji ken ko ngol boni ɗo noon ko wiwgol tun kaarino raɓɓiɗi mi rentinima e makko watta ila e makko o sikkuɗa noon oɗa hara tango ko paggitiɗo bone masalan ko andiranoɗo jinugol masalan ko andiranoɗo yarugol masalan ko andiranoɗo fiimugol masalan ko andiranoɗo jikkuji goɗi tata wona jikkuji lafaɗi ya Allah noon kanko hara hakkude makko e Allah on o tuubi kono a tonjina yawgol yeeso ma kanko o tuubi ɗum ko hakkude makko e kanko e Allah subhanahu wa ta'ala woni gasara o tuubi joni noon an joɗoɗa e ɗimmoɓe ma ɓe yiyamo ma waraw tawa on ɗon o hiwro on yewton seeɗa tun o immo o yaha naha so ganduno o criminel joni baba kiru ni ni sifot la a waɗi ɗum hara heɓi probléme ko waɗi kala ko wowluɗa windete a yawsibu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala ko wowluɗa windete hoore ɗum yawmal qiyama jonni toyte talkuru kuuɗe ma ndun ñawa hoore ma كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا kala ko wolɗa tawa no waali ɗon no rekoda naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kala ko waɗɗa kala ko wowluɗa kala ka yaaɗa batteji ma ɗin wo kuuɗe ma ɗen wo windete walline sa yehi jonneɗa ɓayna tulɗe ane ɓay ɗo tona tultata dargal sa yehi ɓendoɗa fayil ma tawi noon nene Aisha wa nene Aisha sonna nelaɗo jeyaɗo e ɓuraɓe yiɗede ɓen ka nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam geɗalde seydina Aboubacre Siddiq yewtama ɗum ɗo tedduɗo wano teddiri noon e nelaɗo alayhi salatu wassalam mo nelaɗo wi yo saaba ɓen ƴettu feccere dina mum kan e juuɗe muɗum oɗo yewtama wano ngo'ol on noon sikkuɗa min e ma neɗɗo no hani watta nde laɓa pelle to lumbali taw si o lumbali le alay no wodani mo piiji ɓuy ko hani hulude bone muɗum taw hara ko ɗum ɗon bonnanoytamo yawmal qiyama haɗo taw lumbatira seydna Ma'iz ko goto e sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam o hawruno e zina o nanga rasul sallallahu alaihi wa sallam maaki yoɓe piɗmo
fiɗi maawo mari saaba ɓen yaha ɗiɗo e maɓɓe yewti fii makko ɗi ño'i darun ɗo no fiɗira ɗo wa ɗum haa maayi yewti mo haalaji ɗi labaka nela sallah sallam ɓenen ɓe wolaali fus seno de nder laawol maɓɓe ngol ko ɓe yahata ko haɓe tawi jiibe no waali wi on ko ɓe yaɗi ɗo naane jippe yahon ñaamon koko jiibi jiga no ñaama no ñoli ɓen yehi ñaamon ɗo eni sabu ko ñaamoy ton ɗon kon no newi weli fi ɓuri haala ka wowluɗon maïs kan naane ɗon ɓuri welde fi ñaamoy gol koko jiibiɗa no weli fi ɓuri haala ka wowluɗon maïs kan naane non neɗɗo on si tawi o haɗama sifa ɗiɗo woni rewiya e hoore sahabaɓe ɓe haɗama sifa ɗiɗo haray aade mum mo haani wattande a sonnajo go fiɗano e zaman nelaɗo alayhi salatu wasalam kadi ɗi jagga bakkitiya nde mo sahabajo goɗo o hoyni sonnajo on nelaɗo sallah alayhi wa sallam maɓanimo oɗo tububuye hayso o heɓɓidirano tububuyeji madinatu munawwara ɗi fof tububuye makko on foole jagga yo na wowlugol neɗɗanke on woni sarti iɗa wowla neɗɗanke on sikka ko bonɗo tawa mo ɓurma moƴƴude ka Allah subahana wa taala ade gon no hani wattande ladde ay tun o natali aljanna taw sino woodi ko mawni ko heddanimo do terto jama on e ndiman kaagu maɓɓe ngun do terto jama on e ƴiiƴe maɓɓe ɗen do terto jama on e jawle maɓɓe ɗen do terto gurnan jama on yoɓe wuuru no deeƴiri hara o wowlaali neɗɗo sahabaɓe laati no si tarika rasul alayhi salatu wassalam ɓe kalama yewtude goɗɗum ɓe yewta nelaɗo sallah alih sallam ne deɗɗiti ɗon min miɗo faala yaltude hakkudeji moɗon hara miɗo hisi ala ka nande ella hay goto hatuma min yiyami hoore a wo si an a yi ani hoore ma ñaawilano cheikh l' islam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah waɗiri noon ma matiri noon ɗon dawol tigi yewtamo kaari mi yiiɗa waɗa goɗɗum mi anda noon ɓay gandallal ngal tiiɗa anda so tawi ko islam wiiri noon so tawi haray a falju ina hon ɗum wiyamo hunde kaari on tuma yettoma joni siko islam wiiri mo yo waɗir noon isi tawi na islam si woni le o heɓali laawol yewtamo enna min de miɗo andi ino windi nokku kaari ma karamo koɓɓen ma kiri kaari jum e kaari jum wondema ni dey moƴƴira kono mi anda an kay siɗa mari goɗɗum ngo ko ɓuri ɗum ɗon e sellude kiijitanami wondeji goo ko ya yewtirmo noon haysi hiɗa laaɓa ko waɗi kon no harmi hara o alana bindi yewtiramo ni si yo newo no yottinira yewtere nden e makko fiwota on habbu laalla waajito so hentike ɗon haray an a hisi haray a hisinimo ko ya yiɗanmo aljanna mo yiɗanɗa hoore maɗa on ko ɗum cheikh l' islam ibn Uthaymin rahimahullah ɓe maati tawi a ronku nodda goɗɗo go mo teddini mo yiɗi mo hooli nelamo e makko si on ɗon yewtimo ronku on tuma taƴoɗamo cheikh l' islam ibnu Uthaymin rahimahullah ɓe maati si tawi woni taƴagol mamo ngol artiraymo ka laawol pewngol taƴoɗamo fi yo artu ka laawol pewngol si tawi le taƴagol mamo ngol artirtamo ka laawol fewungol cheikh l' islam ibnu Uthaymin rahimahullah ɓe maaki haray taƴagol mo ngol dagotako aray nayata ɗo ay terto mo ɗon
ko woni tum yiɗamo e sengo ko golliri ka diina kon e o tinnori ka diina kon yiɗamo ngon sengo ɗon añiramo sengo ka o jippitori ɗon ka tawi ɗon ɗum ɗo ko sengo forgitagol dunubi añamo ngon sengo ɗon yiɗamo sengo effort makko on ka diina. Cheikhul Islam Ibn Taymin rahimahullah ko ni ɓe makiri yo neɗɗanke on wondire kono no yaya yaltuya ha junja fi makko sina hara hunde wotere ɗon no dagi misal ɗa andi o neɗɗo ɗo ko waray ɗo ma ko wujjay ɗo ma so ñawlike o yoɓata iɗa andi le oɗo si o ari e nde nokkure ɗo o golliday e ɓeeɗo so golliɗi e ɓeeɗole la Allah ɓayɓe hoolimo ɓe ƴetta jawle maɓɓe ɓe jonnamo ronkoya hettade o lorra ɓe maasi ɓe wedditike o ƴetta jawle maɓɓe ɗen o yaha ɗon no haani ka prevena on neɗɗo ɗon wondema a min de miɗo andirno o jikku hum kaari hum kono noon so tuubi haray ko ɗum ɓuri moƴƴude mi annda so tuubi e so tuubaali kono noon lan andirnomo kaari hum haray en ɓurtay tum wattande yila jogoɗa ɗo maya wuula ma mo yiɗuɗa o wowlanamo mo yiɗɗa o wowla mo yiɗɗa o wowla an a ala keɓɓol haala maka haroye joni ha tawa jaka yo on tuubino an anda bonnamo inde ɗon tawa wataki naffudede ɗon o wata kanka e naffude jama on ɗon o wata haajitorde kamɓe kadi koɓe mari kon a bonnimo inde ɗo to wolaki mo andi kadi kamɓe ɓe gollidale makko kono an ɓayɓe hoolima ijin wattane ilay ɗum wa sallallahu sallam wa baraka ala muhammadi wa alihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هري سبب يوندو في الماكتاو نمو غنغال فإن وديكي نحن توبتا كفاقتي دين كون يدين دي من دين دين هاني سبب رسول الله سبحانه وتعالى ترو مياخوية fiyo yafano en o yawtana en o montana en dunubaji meɗen ɗin e inde yimɓe ɓe bonnuɗen ɓen o yafano en lawaki taw elaɗo sallah alayhi wa sallam ɓe maaki fodde fof nangue fuɗɗirari kañum mutroyta toon ma ɗum on tigui hirani mayde haray ha joni mo mari tan no tuubira laalla allaha an yafu an e Allah subahanahu wa taala yafoto on tigui gan neɗɗo no haali tuubure ruttoy Allah subhanahu wa ta'ala o yafanomo sabuna noon haqqe Allah jomiraɗo on Allah yafoto ɗum ɗon kono haqqe hakkunde ma an e neɗɗanke bimmojo maɗa ko neɗɗanke on wawuma yafade Allah intervenata ɗon kadi ko kanko jeyi ɗum ɗo ko haqqe makko kanko ko kanko wiyata o yafikema ma ɗum o yafati jon noon hani darade fi ya suru bone ma on da e yimɓe ɓen sabuna kalamo goɗɗen no wi ko muññagol lorraji yimɓe ɓen hino mawni hino mettiti ɓuri neldugol ɓe lorra dimana ɓuri surugol ɓe lorrama on kam afon yani yimɓe ɓe waɗe goɗɗum an muñoɗa no satti ɓuri nde an rentotoɗa hara an a waɗali ɓe bone jon noon an suru bone ma on e sengo maɓɓe si kamɓe noon ɓe wowlima ɓe sukkima ɓe bonnima inde an muñanoɗa ɓe yafanoɗa ɓe yawtanaɓe mettiti noon kono sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ɓe maaki kala neɗɗo anduɗo si o yahi ɗo e sikkitoto so waɗi ɗum ɓe wowlay sayyidina Ali ibn Abi Talib wi woya dandu jama on bone maɗa sabu ronkude yahugol ɗon ma wowlugol nden hunde ma waɗugol nden hunde
angaini dara bidini kawata piji bonti kono wonde a falete yaade ka video club ya handaro ya tombalo ko balo yaada andarugol na film kono si ayayi ton jama wiye me yimo ka video club ton esen ndirda siko balo yaada andarugol e siko film yaada andarugol Sayyidina Ali wi awata yawto ko wadi si ayayi ton a jonnaɓe yoɓe wowlu siɓe wowli ɓe bakkondina e sengoma tawa non ko an ɗowi ɓe naɓi ɓe ɗon fi yoɓe wowlu oɗo ko bandirawo ma ko nene goto baba goto ma ko baba goto waare ma ko nene goto tum islam no daginamma ya salmodire makko yo yewto haka fallowo ono yaha wano ɗo tumbere bamɓe to ma tumbere madina respectera ka teddinaɗa ka hoolaɗa ɓeɗo ɓe anda o jiwo ono angiɗa andi an ko nene goto ma sa ari ɗon a wicci jungo ma on salmodiri a filike mo yayi islam armina ɗum ɗo kono an sa waɗi ɗum ɓeeɗa kon ɗum sikkata jiɓoto ɗum ɗon ɓeyde jiɓoto accu ɗon ɗum ɗon hara waɗali ɗon wonde fof no daganima fiya hisin ɓeeɗa wota ɓe sikke nokkugo ko ɗum seydina Ali ibn Abi Talib maaki Elaɗo alayhi salatu wasalam ñande goo sonnajo maɓɓe goo ari irugo ka maɓɓe no gasa wonde nene Mariyatul Qibtiyya ma goɗɗo e maɓɓe rasul fokkiti towtugol mo saabaɓe ɗiɗo no feƴƴi ɓe hayni nelaɗo e sonnajo on ɓe faala suuɗade nelaɗo maake ala rislikuma dare ka wonɗon ɗo haran feƴƴal ɗo ɗin no nelaɗo ni no mi wi on jaro ka wonɗon ɗo eri nelaɗo maake oɗo ko ɓeygu anni ko ɓeygu an kaari jogi présente ɓe mo dandugol sahaba ɓe sikkugol nelaɗo Allah tikkana ɓe anda ko a neɗɗo laaɓuɗo masalan ko a neɗɗo teddinaɗo e nokkurne imma ko a cheikhujo ko a imamujo ko a alajijo ma sifa ɗum ma ɗum haysi ko a en noom simple kono hiɗa mari teddungal yeeso jama on kala ko tawata ɗum ɗo wonay sabu jama on itta bote e maɗa ren par ce que an a ɓogiroya e zunubi sera sabu ko waɗɗa nden hunde ɗon kon wona sabu kadi jama on rondito zunubaji maɗa sabu ɓe wowlay fi maɗa ko boni arayi ɗen hani tubude dutto e Allah subhanahu wa taala wa tubu ila llahi jamian ayuha almuminun وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.